Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Spójrz na nas, Boże nasz obrońco, i wejrzyj na oblicze Twego pomazańca. Jeden dzień w Twoich przybytkach jest lepszy niż innych tysiące. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, słowami psalmu rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w 20. niedzielę zwykłą. Przychodząc do Boga Wszechmogącego, chcemy prosić o potrzebne dary łaski dla nas, dla wszystkich naszych bliźnich, dla naszych rodzin, dla całej naszej parafialnej wspólnoty, dla mieszkańców naszego kraju i dla wszystkich ludzi. Prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, jedność między nami, za wszystkich ludzi chorych i cierpiących, aby swoje cierpienie fizyczne złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa dla naszego wspólnego uświęcenia. Ogarniamy modlitwą wszystkich powolanych z naszych rodzin, z naszej wspólnoty parafialnej. Modlimy się o święte powolanie kapłańskie, zakonne i misyjne i polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych zmarłego księdza Józefa, wszystkie dusze w czystcu cierpiące. Także pragniemy modlić się, nie polecać Bożemu miłosierdziu świętej pamięci zmarłego Aleksandra Maciesza w pierwszą rocznicę po jego śmierci i również prosimy o łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłej Olgi Kananowicz, prosząc, aby dobry Bóg obdarzył tych zmarłych nagrodą wiekuistą w niebie. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem uczestniczyli w tej ofierze. A uczynimy to podczas obrzędu poświęcenia i pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także i nasze dusze zostały oczyszczone, otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.
Мудлимся, Боже, Ты для милуjących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serce gorącą miłość ku Tobie, abyśmy milując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wtedy nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przysłali do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza. Przyprowadźcie na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. Bracia, do was pogan mówił, będąc apostolom pogan przez cały czas, chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie. Oto Słowo Boże.
Пан з вами. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążał w stronę Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, zawołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz Jezus nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili Go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz Jezus odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Jezusem i prosiła Go: Panie, dopomóż mi. Jezus jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić dla psów. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stolu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie jak chcesz. I od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Oto słowo Pańskie. Przyjdź swojej mocy i sile, radością napełni. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc mej słabość, weź wszystko, co moje jest. Дорогие браты и сестры, сегодняшний фрагмент евангеличный акцентует нам ту фундаментальную тему, цноту, которой является цнота веры. Вера – это добровольное признание усіх правд, якія Бог указвае для чалавека на працягу гісторыі збаўлення указвае і на працягу нашага земскага жыцця. Добровольныя, браты і сёстры, гэта мяне ніхто не змушае, мы добра разумеем этымалогію гэтага слова. І пры дапамозе сённяшняга фрагменту евангелічнага, который з'яўляецца з людскога пункту гледжання вельмі контраверсійным, узнікаюць розныя інсінуацыі, можа незразумеласці, чаму менавіта так пан Езус паступіў з гэтай жанчынай. Аднак пры дапамозе гэтага фрагменту пан Езус яшчэ раз акцэнтуе моц цноты веры ў нашым людскім жыцці. Браты і сёстры, так як мы зазначылі, гэтая жанчына сутыкнулася ў сваім жыцці з вялікім выпрабаваннем. Захварэла яе дачка. Так як мы пачулі з фрагменту евангелічнага, была ў няволі злога духа. У чым гэта праяўлялася? Напэўна, розныя слабасці мела, можа фізічнага характару, можа псіхічнага. Аднак не гэта з'яўляецца найважнейшым. Важным з'яўляецца тое, што пакутавала і гэта маладая асоба, і таксама пакутавала яе маці. Як кожная маці, як кожныя бацькі шукаюць паратунку для сваіх дзяцей рознымі спосабамі. І, напэўна, старалася знайсці выхад з гэтай сітуацыі. Аднак, напэўна, у тым моманце таксама чула, што ёсць такая асоба, Езус Христус, который можа вырашыць гэтыя праблемы, удзяляе гэтага аздараўлення, рэалізоўвае таксама вызваленне чалавека з няволі злога духа, так званыя экзарцызмы, таксама усцішвае буру. Усё гэта паспрыяла таму, што гэтая жанчына рознымі спосабамі спрабавала знайсці Езуса Хрыста. І сапраўды гэта ўдалося. Напэўна, мы разумеем, тыя часы, больш за 2000 гадоў, гэта не так проста было знайсці Езуса Хрыста. А калі нават і ведаў, дзе ён знаходзіцца, то з пункту гледжання таго, што яксьці дабрацца да Езуса Хрыста, вырашыць справу адлегласці, таксама не было чымсьці простым. Не было гэтых розных вынаходніцтваў тэхнічных, абшчэственнага транспарта чи іншых. Чалавек павінен быў пешшу прыйсці і знайсці Езуса Хрыста.
І гэты высілак яна таксама ўчыніла. Знаходзіць Езуса Хрыста, звяртаецца да яго з гэтай просьбай. Аднак рэакцыя пана Езуса для нас, людзей, напэўна, з пункту гледжання, аб чым мы зазначылі таксама на самым пачатку людскога, вызывае, далікатна кажучы, пэўнае незразуменне. Пан Езус не звяртае на гэтую жанчыну ні адной увагі. І больш таго, апосталы звяртаюцца да Езуса Хрыста, каб адправіў гэтую жанчыну, бо яна крычыць, бо яна, напэўна, хоча звярнуць на сябе ўвагу, аднак пан Езус і далей гэтую справу ігнаруе. Пазней адбываецца гэты дыялог, у якім пан Езус тлумачыць сваю місію пасланніцтва і, можа, не зусім у добры спосаб акрэслівае гэтую асобу, так як мы пачулі з гэтага фрагменту евангелічнага. Але, браты і сёстры, гэтая жанчына не стараецца скапітуляваць, зноў жа кажучы, у пераносным значэнні. Далей трывае ў гэтым дыялогу і, дзякуючы гэтаму, атрымоўвае ласку аздараўлення яе дачка. Браты і сёстры, мы добра ведаем, зноў жа, шмат разоў гэта заакцэнтавалі з людскога пункту гледжання, якая павінна быць зазвычай рэакцыя чалавека, калі на мяне не звяртаюць увагу, альбо калі мяне недобра яксьці абазвалі. Добра вядомая нам кожнаму рэакцыя – гэта абідзіцца. Гэта найпростшы спосаб абразіцца, а больш таго, як чалавек знаходзіцца ў пэўных слабасцях, то яшчэ і шукае спосабаў, каб атамсціць гэтаму чалавеку. Можа, часамі праз якіясьці словы, можа, праз крытыку, нараканне. Можа, спадзяецца на то, што як у гэтага чалавека будуць праблемы, да которага я звярнуўся, ён мне не памог. І тады, калі узнікнуць у яго жыцці гэтыя праблемы, то я падыду і проста запытаюся: ну, ведаеш, гэта кара за тое, што ты мяне не дапамог, што ты мяне не выслухаў. Але, браты і сёстры, гэта толькі з людскога пункту гледжання. У кожным дзеянні Езуса Хрыста трэба разглядаць гэты характар звышнатуральны, надпрыродзоны. Бог праз гэтую лекцыю вучыць нас чамусьці. Менавіта, браты і сёстры, каб гэтая жанчына абразілася на гэтыя ўсе словы Езуса Хрыста, адышла ад яго, то, напэўна, далей будуем гэтую лагічную цепочку, не атрымала паздараўлення яе дачка, і больш таго, гэтая жанчына яшчэ трывала б у пэўным негатыве, што таксама, напэўна, сказалася б на яе здароўі. Аднак яна ведала перад сабой цэль, хацела атрымаць аздараўленне для сваёй дачкі, гэтага цэлю дабівалася. І Бог таксама нам паказвае, што ў нашым жыцці, браты і сёстры, мы хочам штосьці асягнуць, добрыя цэлі. Хочам, каб былі вырашаныя праблемы, цяжкасці. Хочам, напэўна, каб у нашым жыцці не было гэтых якіхсьці непаразуменняў з блізкімі. Аднак чалавек гэта хоча зрабіць вельмі мінімальнымі сродкамі. Каб збыт не высільвацца, каб не інвестоваць якогасьці высілку ў гэта ўсё. А калі штосьці ўзнікне, якіясьці перашкоды, то абразіцца, альбо апусціць рукі і сказаць, што ўжо не варта, няма сэнсу. Бог праз гэтую менавіта сітуацыю, которую апісвае сённяшняе Евангелие, паказвае, што калі чалавек хоча, калі чалавек бачыць перад сабой перспектыву, то ніводныя перашкоды не могуць, напэўна, перашкодзіць асягнуць гэты цэль. І другая справа. Пан Езус таксама праз гэта ўсё паказвае, што тое, што здабываецца праз пэўен высілак, праз тое, што чалавек, напэўна, пераадольвае свой эгаізм, якіясьці хворыя амбіцыі, праз тое, што здабываецца праз працу. Гэта найбольш чалавек у сваім жыцці цэніць. Мы, напрыклад, ведаем, калі чалавек вызваляецца з пэўнай залежнасці, завісімасці, дабіўся гэтага цэлю. Бываюць гэтыя зрывы, бываюць якіясьці ўпадкі, але чалавек, напэўна, мае тую матывацыю, што варта гэта ўберагчы. Варта не паддацца, не ўлезці зноў у багну гэтага зла. І за ўсялякі спосаб чалавек гэта беражэ, бо ведае, якой працай, якім высілкам гэта ўсё дабівалася. Таксама, браты і сёстры, і ў жыцці гэтай жанчыны, напэўна, яна змагла гэта ўсё далей берагчы, яе дачка. Гэта ўсё дапамагала ёй, напэўна, іншым людзям таксама казаць, што не варта апускаць рукі, і калі штосьці адбылося не па майму плану, калі мяне не так, напэўна, выслухалі, адразу абражацца і казаць, што ўсё з'яўляецца злым і не варта штосьці здабываць. Наадварот, гэтая жанчына казала, што варта ісці далей, бо чалавек, который бачыць перад сабой цэль, у тога чалавека, вядома, у пераносным значэнні вырастаюць крылы, дзякуючы якім чалавек пераадольвае гэтае зло. Браты і сёстры, ўсё гэта здабылося дзякуючы цноце веры. Калі чалавек мае веру, калі чалавек гэту веру развівае, то, напэўна, ўсе перашкоды
розныя цяжкасці будуць прычыняцца да таго, што чалавек будзе і далей узмацняць гэтую цноту. Гэта будзе дапамагаць пераадольваць розныя крызісы і розныя слабасці. І дзякуючы гэтаму чалавек таксама будзе абвяшчаць для іншых людзей найлепшую лекцыю абвяшчэння Божага Евангелія. Гэта з'яўляецца нашым цэлем як веруючых людзей. Аб гэтым усім мы і молімся, каб все тое, што мы атрымоўваем ад Пана Бога, не было чымсьці статычным, але развівалася дзеля нашага добра, дзеля нашай святасці і дзеля нашага вечнага збаўлення. Няхай, браты і сёстры, сённяшняе святое Евангелие дапамагае нам больш чынна выконваць Божую волю ў нашым штодзённым жыцці, перамагаць розныя праблемы і цяжкасці, дапамагаць трываць у адзінстве для кожнага з нас і, дзякуючы гэтаму, асягнуць найважнейшую узнагароду, а менавіта вечнае шчасце ў небе. Амен. Знайmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Podziwiając niezłomną wiarę niewiasty kananejskiej, prośmy pokornie Boga o umocnienie wiary dla całego Kościoła, aby w tych czasach zobojętnienia na ludzkie problemy był jasnym znakiem dobroci Boga. Ciebie prosimy. O uchronienie od goryczy zawodu ludzi, których modlitwy nie zostały wysłuchane według ich żądania, aby nie utracili wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. O moc duchową dla ludzi, którzy znajdują się na łożu boleści i cierpienia z powodu różnych chorób, aby nie zalamywali się w swojej udręce. Ciebie prosimy. O miłosierdzie Boże dla zmarłej Olgi Kananowicz, dla zmarłego Aleksandra Maciesza w pierwszą rocznicę jego odejścia do Boga i naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili radości wiecznej w niebie. Ciebie prosimy. O nauczenie nas prawdziwej pokory wobec Boga, aby nasze modlitwy były równocześnie szukaniem i wypełnieniem Jego woli. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty często dla naszego własnego dobra doświadczasz naszą wiarą. Natchnij nas bezgraniczną ufnością wobec Twojej obaczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Słów Twoich, na cześć i chwała swojego, a tak się na pożytek nasz. Boże, Ty dla milujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serce gorącą miłość ku Tobie, abyśmy milując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo i dał nam udział w życiu wiecznym, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. За правду угодне то и справедливо для нас благовенное, абыśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a z martwych wstając, dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi i spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie.
abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nasze winy, jako i my odpuszczamy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą, pokój z Tobą. Cała krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą On przyniósł. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała. Który gładzisz grzechy świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twoje słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny. Wszech
Módlimy Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Парафіяльныя аб'явы. Паважаныя браты і сёстры, перажываем 20-ю звычайную нядзелю. У чацвер, 20 жнівеня, успамін святога Бернарда Аббата, 21 у пятніцу успамін святога Пія X папы рымскага, 22 у суботу успамін Найсвяцейшай Марыі Панны у тытуле каралевы. І таксама ў наступную нядзелю, 23 падчас святых імшаў, ахвяраванні, якія будуць збірацца, будуць прызначаныя на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. На катэхізацыю нашых дзяцей запісваць будзем з 1 верасня, пагэтаму ўсіх вас заахвочваем да спланавання часу сваіх дзяцей, моладзі, сардэчна заахвочваем з 1 верасня запісвацца, выбіраць тую гадзіну адпаведную для сябе і сваіх блізкіх, каб праз чынную катэхізацыю пазнаваць праўды веры. Такія парафіяльныя аб'явы на гэты тыдзень. Усім вам сардэчна дзякуем за супольную малітву, за кветкі, за ахвяраванні, за дапамогу і за ўборку касцёла таксама. Дзякуем для службы алтара, міністрантаў, для хору касцельнага, за упрыгожванне нашай літургіі. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літанням да Найсвяцейшай Панны Марыі. І Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для ўласнага пажытку, згоднага з воляй Бога Айца, і для нашай агульнай святасці. Няхай добры Бог благаславіць для нас і для нашых блізкіх. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskaliana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko miłosierdzia, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wslawiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości, przyczyna naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, bramo niebieska, gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych,
ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostolów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin, królowo pokoju, królowo świata całego, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę. Módlmy się, Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie cząc tajemnicą naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego.